Hello, colega Sirautu. Sorumali fole ho hau iha Timoron channel. Espero kata colega Sirautu dia kala. Clear mak na halu te tutorial. Hello ron devem hau karakter fali materi simples wanda. Ida tan kono ma oin sama katu bele resolve problema memory full iha telefone Samsung. Ba colega Sirautu mak usa telefone Samsung incluímos só ela para sempre enfrenta problema memory full. Mas kita lá save, kita lá rai documentos, que foto, que vídeo bara kita no telefone, mas bem de repente ele tem no telefone mostra hina ba a memory full tem. Por exemplo, essa né, essa né, some system function may not work, storage space running out. Bila ada simbol ida nih, memory full nih. Então, bisa kita boleh resolve problema ini. Ia harus lori método tolo. Bisa kita boleh resolve problema. Memory full yang ia itu no telefone. Então, ba método bem harus lori uluk ia tutorial ini mak bisa kita boleh hapus ka delete file bem mak tersimpan ka save ia memori internal no telefone Samsung yang. Dalam berak file share ni telah lau sita marai lau sita mak tahu hilarang mebe nya save otomatis sita telefone hilarang. Oin sama save otomatis hilarang. Oin hiri tak connect internet ka oin hiri tak lock aplikasi rumah sempre save otomatis nya histórico ia be memori internal telefone. Então oin sama kita boleh resolve problema ini. Então primeiro colega será my files. Bakulasan be usa telefone Samsung la difícil tahu na. Então kita me klik my files. Mari kita klik my files semua informasi hira ke sini. Então buat be kita precisa tu hari mak ya device storage. Então ia fatin jadi mak sempre save o fatin ba memori internal. Então file ni be mak on hira ta connect internet, on hira ta local aplikasi rumah sempre save que sempre automatis in fatin kan. Então ini mah colega ser precisa tu hari. Te clica device storage, depende da linguagem que colega ser usa. Biasanya usa versão inglês nih, então ini device storage. Ini clica nih. Semua sudah informasi ka folder logo kiri. Então Ebi pengen ita tu resolve problema memori full ia memori ia telefone Samsung memori internal nih. Então buat nabi te precisa hari ini mak part Android ya Android ou ya playlist. Então ruang mak kita precisa tu apa hapus teu internet memori internal larang. Kalau sira tu boleh usu kali kita apa dia ya Android ni sei ya mesti problema rumah itu telefone. Tu experiência ni biar iya la musu problema rumah o hirita pagat ya folder de Android to playlist ni la musu problema rumah bai hit ni telefone kalau isar bare o hira klik ya Android folder Android ni yani kalau isar bare yani ya site ka ya conexão ka ya folder ni be o hira connect internet kalau ke aplikasi rumah ya sempre mais safe otomatis ni. Então file share ni adalah bara kalau itu memori telefone na kono lais. Então file share ni itu precisa pagat ya turunnya bele fofale espaço pe tene memori internal telefone ni. Unyi kita paga file share sei lá fo problema rumba ba itu di telefone. Então file share ni itu precisa tu apagat. Então ngata paga file share ni kalau share hati tu no sama tu apa itu bele select ya biba ini ia folder Android nomos ia playlist e folder oni mete precisa pagat atau ni beli fofale beli halo flight ni memori mamu beli fofale espaço bete ni memori internal telefone Samsung ni. Então o hirita select ni te beli mai delete ni na collection buja versão Indonesia ni ia na bahia hapus ka excluir versão português ni beli hina usa versão inglês ni então delete. Ini klik delete collection beli ini two folder will be deleted. Ongira klik delete kalau isir benar hina ba ia folder hira folder ka numerus folder nya lebih mak dal rumah bak tebes italah sente mebe ini sempre save ka tersimpan otomatis itu telefone internal memori internal telefone Samsung. Então hira kita klik yani kalau isir benar folder barak tebes main
por exemplo, né? E e 2081 folder deve mak ni save automatis então idane ocupa te espaço memória ni logo kirana então wani ta pa te ne sei ajuda hala fali te ne memória internal ni mamu fali tun então file ser ne mak kolay ser precisa apaga ter kolay ser hano ingkata idane sei fo impacto impacto negativo bai ten telefone baseado na experiência ni babia lá foi impacto negativo rumah bai ten telefone e idane sei ajuda te bele libera espaço vai ter memória internal telefone então ite hei processo né maksudnya se to iha se apaga ga delete file sirne to iha file sirne hoto to iha 2081 ke 2081 ite hei basic na oke mengira ite ne hoto sei tesare ajuda ite ne libera te espaço ke halo mamu ite ne memória internal telefone ne então basic na ini basic to na lalu malais lalu masuk clear depende mas ba telefone nabe la to 5 menit ke 10 menit ya lais ini basic na tare ini prosesual lain file share ni termasuk barak hau yang tambah hau delete sempre lorong dalam rumah lorong tu hau delete kalau yang memang nungka delete pasti ya file mak liusi 2000 oke kalau yang sudah berada ini mungkin iha android atau playlist lah itu depois certamente precisa tu halo termo mas também que ita mai file ya storage uses então kalau yang sudah klik ini berada ini hau yang ni memori internal iha usa aplikasi barak nabe memori ocupa espaço memori internal yang barak então iha ni tem esse processo te precisa apagar buat balão né atau ini beli libera tang memori internal telefone ini oke tem itu proseso clear itu oke ini iha detail Bem, ela precisa tu area detail. E detail de terceiro, mas ela precisa maka tu delete. Yani hacker essa informação delete unnecessary date. Ba data na be ela usa lá necessariamente be tu usa. Então delete tu ne bele foi espaço, bele halo free tania memory internal. Ok? Te clique delete. Tu bele area ni. Ini laos te katanya klik ini hapus aplikasi jadi delete aplikasi ni lain sebelah ini nia deleted yang hansing komputer klik ya recycle bin kita delete recycle bin então jadi sana então jadi bila sudah itu hamos tang itu foto espaço baita ni memori internal telefone oke Hafon jane ya tifel mai wahire tene memori internal sina fatin iha problema memori full então ite bele bafali etapa segundo ni sama katu bele apaga tia oka desculpa ita tu move tia file bele ki hitene memori internal bafali hitene memori external telefone Samsung sempre ia ni memori fatin memori external ni também kalau beli hola memori eksternal ho capacidade de bot por exemplo ia 4 GB 8 GB ke 16 GB bele ou 32 GB bele atau ne bele ajuda ita rai tene documentos ia telefone eksternal do que ia memori ia memori eksternal do que tene memori internal ok então também clique folder में try documents ba ini kalau yang sebenarnya ini bisa mati tu boleh move dia file sih ya kamu udah file sih di memori internal bakal memori eksternal yang susah nambah kalau ya sih kamu bakal ya sih karena dia karak mudah depende ya karak mudah file sih nabe file memang kalau ya sih dokumen ke foto ke video depende kalau ya sih kamu hanya sebagai exemplo ini kalau sebenarnya how karak mudah file ini folder WhatsApp então sama kita boleh mudah baita ni memori eksternal primeiro tu precisa criar o folder da memori external
Belare, ia more. Nila hau klik ini, si musuh edit, share, create album, animate, college, slideshow. Então itu mah create album. Mira kita klik create album ni mah device ou SD card. Então ita karakatu muda file bahit na memori external. Então ita mah ia SD card. Ita klik SD card, conforme ita kalau será kalau tahu file nama cara, ini hau mantém na fatin, hau usa na fatin album one. Então create ya, okay. Folder ya na. Kalau sa bahala ni album one ya na. Então hau karak menjadi ita create folder ni, folder ni ia na memori external ni. Então ita precisa muda file sa memori internal, mai file ia album dan ia memori external ni. Então ita select file bem ita karak tu muda. Oh iya tu na. Desculpa. Iya album iya tu na. Foto dia. Tamai file ya hunya karak muda file hiraknya untang mai select file ni. Select file hiraknya. Okay. Mai done. Selesai. Okay, ini copy, cancel, move. Então kita klik ya move. Bom, agora file ni mak oing ia memori internal yang move tena mai ia memori external yang ia album. Pela rene. Então ini mak maneira de tang atau boleh resolve problema memori full ia itu na telefone Samsung. Kari kolega sira halo tira ni ita bele mai file ia my files. My files ini, my file ya device storage ni, itu ni sempre musuh otomatis ini Android to playlist ni lalu mesti clear ni Android ni sempre musuh pengira ita halimar aplikasi rumah tapi itu precisa apa kata tapi ini sempre simpan file ni la uso sempre per impacto bete na memori internal telefone. Okay, na realize it tudo file ni larang. Então ita apa kata ni? Falei, libera espaço para memória telefonia. Ok, colega sira dele mak tutorial bara kritan unsam kita beli resolve problema memori full ia itania telefone Samsung. Espero que te bela ajuda colega sira. Kalau colega sira gosta, boleh klik like na ba ou faz também colega sira selo e muito kita desenvolve então canal ini. Kalau saya boleh subscribe, boleh opinião e a kolom komentar ini. Oke, dan itu mak tutorial baik kita ba ohin lorong ini. Obrigado, bako atenção. Tchau.